ugenda ushinga amatorero akashira abapasiteri. Biblically, iyo umaze gukora ibyo ni uzuba apotre. Biblically, uzuba apotre kuri titre, uzuba apotre ku bikorwa. Biblically, an apostle is someone who plants churches. So you're not given a title an apostle by a name. It's an office, work to do. Bishop ninde? And who is a bishop? Bishop ni umuntu ushobora kuba hagarariye Queensland, amatorero yose ya Queensland yose yaha ari muri denomination ye, we akaba bishop wayo, bafite abapasiteri. So donc bishop n'ushinzwe administration. Bishop atandukanye na apotre. Apotre ashobora kudashingwa administration, wakagenda shinga amatorero. Bishop ni office, ni bureau, ni titre. Nukuvuga ngo uba ufite aha muri Queensland ama commune yose muyita amaboro muyita gutima The suburbs. Ama suburbs, buri suburbs ifite paroisse. Noneho umukuru wabo bamwita bishop. Nukuvuga ngo bishop niwe ureba ariko afite intumwa hejuru niyo yamushizeho. So a bishop is someone who's overseeing more than churches over the suburbs. Very good. Hanyuma mu rusengero paroisse. But in a local church, habamo senior pastor. There is always one senior pastor. Nukuvuga ngo niwe pastor mukuru. He is the leading pastor. Abandi ba pastor bariho munsi na ba assistant bamufasha. And others associate pastors, they are workmates, they work with him. Umupasiteri wa paroisse. So a local church pastor, ashizwe kumenya intama umunsi kuwundi. He's in charge of looking after the members every day. Ashinzwe kumenya ababatizwa, abapfuye, ababyaye, abagize gute, niko kazi k'umushumba. Umushumba ashingiranwa n'intama. He have to know who have died, who have married, and everyone. So he's a shepherd is married to the flocks. Naho abandi ba pasiteri baba baraho basengewe bamufasha imirimo, ashobora kubabwira ngo wewe uraba umushumba ariko ureba abaririmbyi, uraba umushumba ureba urubyiruko, uraba umushumba ureba abapapa, uraba umushumba ureba. Donc bakamufasha mu departement. Iyo utabafite ushiraho aba leader, abayobozi bayoboye. Ariko iyo ufite abashumba biba byiza ko aribo mukorana. Ariko iki gihe umuntu araza akavuga ngo we ngo yari revera muri Afrika, ngo simba revera muri ditoro nsanze mu revera. Revera niki? Revera ndagira ngo mbasobanure revera icyo bivuga. Ijambo reverend rikoreshwa muri King James muri Zaburi y'ijana 138 aho bavuga ko Imana tugomba kuyireveringa. Revera ni ukuyiha icyubahiro. Ijambo revera ryavuye herero, ryazanywe n'aba Assemblée de Dieu, kuko aba Assemblée de Dieu batagira apostleship, batagira ibintu by'abapotre, batagira nanone ibintu by'aba episcopale nk'abangirika. Bo bashizeho umuntu bita ngo ni umusurintanda. Surintanda ni nkawe bishop, aba pastor bakitwa ba reverend. So other assistants, usanga abantu bose batavuye no muri Assemblée de Dieu bitwa ba reverend. Ntibibaho. Reverend ni terme y'aba Assemblée de Dieu. Turumvikanye neza. Donc ibyo ni ibintu birimo bihangayikisha amatorero hano muri Amerika. Hano no muri Amerika birahari hose. Sinzi ko namwe mubifite hano. Banzu wihanganye papa. Murabifite namwe ibyo. Nukuvuga ngo dufite ibibazo bikomeye. Abantu baraza mu rusengero bicara ngo ariko nari revera narasengewe. Ni umurevera, umuntu wakwitwa revera kwizina. Revera nushinzwe intama. Iyo utakizishinzwe ukurwaho uburevera, ubwo muri umupasiteri. No, ntuzuba revera udafite intama uyoboye. Igihe cyose udafite, reka mbabaze, hari fonction na titre. Fonction n'uburevera, titre ni pasteur. Igihe utakiri revera ukomeza uri pasteur. Rero ntuzugenda n'uburevera udafite intama. Sinzi ko mubyumva ibyo bintu. Donc ibi bintu ko biraharibisha amatorero, ndagira ngo mbibabwire ko aya matitre yatumaze. Dufite ibibazo by'amatitre kuko kandi iyo utari mwise mwarwana. Umwe yaje muri biri wanje i Kigali asanga umukobwa w'umuzungu wankoreraga mu secretary yari umunyamerika, ngo ni Courtney, aramubwira abanyamerika ntibamenyereye amatitre, yari monsenyeri nyine bishop. None aranyandikira, arantelefona kuri telefone ngo
avuga mu izina rye nkuko witwa nde papa? Nitwa Andre. Ngo Andre ari hano ngo kutashizeho ngo bishop gutya aramutuka muri umwana ntiyabyumva ibyo ari byo, haravuga ngo uvuze iki? Ngo ndavuze ngo wowe ngo nyoko ngo niwe wambaye ngo ndi bishop ngo tangira ngo bishop. Umwana ba offended arambwiye ati no kwarantuka nawe yagutukiye iki? Ngo yavuze ngo sinabangiye bishop. Bati here is not a bishop hano kuri Zion, ni bishop wabo hano is not a bishop. Donc iyo ni concept tugomba kumva, sinzi ko tubyumvikanye bene. Ugira ngo wava uri muri anyway, hari office ni titre ni fonction hari abantu badumvije naza ngo mwe mubanze bumvi abo ngabo bo si ngombwa cyane nkamwe kuri ndaza kuvuga ibya rusange, ariko ibi bigiye kutumara muri Zion tempo. Tubigenza gute? Iyo uje uri pastor ukiyobora muri Zion ubanza kuba umukristo, ariko tukakubaha nk'umushumba, kuko ubushumba ni nk'itite ya ambassadeur, niyo yavuye bakomeza ari ambassadeur. Tabuze ukuraho umuntu amavuta y'ubushumba, ariko amatitre apotre prophète biriye ni ibyawe mu mubiri wa Kristo umushumba. Niyo mpamvu n'umuntu nakwita pasteur kandi wari bishop uzuryemera, kuko niyo titre duhuriyeho. Biriya bindi ni fonction. Ikitari fonction cyonyine ni apotre, ziriya 5 ministries, ariko bishop ni fonction. Niyo mpamvu mu Banglika umuntu azaba uyu munsi bishop ejo bakamukuraho, archbishop bakamukuraho, agasigara yitwa retired. Nukuvuga ngo ntushoboye, si fonction zubaho imyaka yose. Dero twiko tubagenza uraza ukicaro kwa pasteur, twarangiza tukakwiga, nyuma yo kwiga tukakohereza ukabanza kwiga doctrine ya Zion amezi 6. Muri ya mezi 6 bakagukurikirana, bagatwandikira ko wemerewe cyangwa wemerewe, tukakwentegra mu bapasteri, ariko ntukomezanya ya titre tiwaba revera, kuko nta mfizi zibiri ziba mu kibuga kimwe. Ntimuzi uko zarwanaga? Muzi ukuntu imfizi zarwanaga? Tiwagira abarevera 2 3 mu rusengero rumwe ntibibaho. Niba uri revera uri mu rusengero rw'abandi vayo, cyangwa wicaruwe umupasteri. Apana kukomeza ugo ngo ndi revera nase wasengewe nande, niba warasengewe nawe genda utangize ugo urusengero ube revera. Ndabizi ko muri aba revera ndimo mbivuga muri aha, ntimubabare si ndimo mvuga wowe, ko ndavuga imikorere. Utagira ngo ni wewe ndimo mvuga, none ndavuga imikorere yo yateye akajagari. Ngo twaje turi revera ngo abana bejo bundi ko baradutegeka. Uwo mwana we afite izo ntama niwe revera. Wewe ndi revera kuko nta ntama ufite. Uwo ngo uzifite nyine, nubwo adafite experience nk'iyawe, kubona afite abantu 110 bamwicaye iruhande abayobora akabahigaburo ryera, niwe revera. Ariko ibyo waje gusengerwa iriya baza baca umugani mu Kinyarwanda ngo nari umugabo ndihabwa intebe, nari umugabo ndihabwa intebe. Ukomeza ngo kera sha nari igitangaza, uyu nguyu munsi uri iki? Niba kera wari igitangaza n'uyu munsi komeza umuriwe. Ibicuye igihe bicuye igihe. Tugomba kugendana n'ibigezweho. Do you get me? Muranyumva babyeyi? Ibi mbivugiye kuko tugiye kumarana no kurogana no guhana amasumu. Sinzi niba tuzongera kwigishwa inyigisho ABC zo mu mwami, kuko mbabwiza ukuri ibi bikorwa byose n'ubwana mu mwuka. Tugire ngo imyaka umuntu agize mu gakiza arakuze mu mwuka, no, ibi n'ubwana titwize. Umuntu wize ijambo ry'Imana tazarwanira intebe, no, ubwana mu mwuka nibwo buzabarwanira intebe. Icyongeyeho umwana wo mu rugo tazarwana kwiyemeza ko atari wo mu rugo, ariko utari wo mu rugo bahaditsemo bagashiramo niba ushaka kwerekana ko ari wo mu rugo. Uwahamagawe n'Imana tazarwanira amatitre, ariko utarahamagawe ayakubitanira n'ingumi kugira ngo bamwitewe. Sibyo? Iyo muri famiye uzi kutemewe uzubirwanirira, ariko muri famiye ntacyo bimubwiye. Bavandimwe,
ibi bintu rero sinakabivuze mwese byari iby'abapasiteri gusa, ariko noneho namwe murabizi abakristo bigiye kubasaza. Namwe abakristo bigiye kubasaza. Kandi nje sinzi ko hano mubifite, ariko muri Amerika twashize. Yamwe ntabyo mufite. Muri Amerika mana yanjye, ngaba bavuye i Kigali, abavuye i Tanzania, abavuye i Burundi, abavuye bose baza babaye abarevera. Nabagise nta yindi titire yaba ni revera. Ese muri abarevera mwese? Namwe mugera abarevera benshi? Anyway, reka mbyihorere. Kibaraba benshi. Hallelujah, Imana ibahumugira. Mwebwe mufite amahirwe rero, ntibizaba ubutaha. Turebe uko watwakiriye buriya yagize ikibazo gikomeye. Kubera iki? Iyo atavuze amazina yanyu neza, amatitre asubira hanze ngo yansuzuguye. Niyo mpamvu abatinza yabuze ibyo avuga. Aho kuha Yesu icyubahiro tuvuga ati Yesu yatuzaniye umushitsi ntaza twigisha, ariko agashakisha. Dore n'umwana bavuga ngo dufite umushitsi, ngo dufite bishop, kuko n'abana bamaze kwandura iyo ngeso. Abana twarabanduje ingeso. Mbere yo kuba ba bishop, mbere yo kuba ba apotre, turaba Kristo. Donc icyo nicyo cyambere. Umuntu ndi yaririmbye ngo ngendi apotre nzahora ndiwe, ni yarabiririmbye ibyo. Yavuze ngo ngendi umukristo nzahora ndiwe ngeze kugupfa. Amen. Datumzara kajabika igihe uburevera buje. My father who gave birth to me, Kajabika, his name is Kajabika. Yatangije amatorero muramuzi. He started many churches. Iriya niyo numu apotre, and that's his job, apostle. Ariko umunsi haje amatitre y'abarevera kugira ngo batange ibintu, we yaranze aravuga ngo mfite abana nigishije nibo. But when they started giving titles of reverend, he refused and he said, I have sons. Afata abana bize. He took sons who were educated. Abohereza kwiga. He sent them to be studied. Bagaruka bitwa revera yicara munsi yabo. Niwe warise. Aravuga ngo no ngo dufite abana bakoze. Reka ari wowe amarevera. Abirwanirira n'abandi bashumba bagenzi be bo banze bitwa barevera. Baravuga ati ngiye sinakwitwa revera, mfite abana bavuye kwiga Bibiliya. Bati nimukende mukomere. Bizatumye atabawe Kajabika. C'était apotre, Kajabika no mu apotre. Ntiyigeze n'umunsi n'umwe asaba ayo matitre. Kubera iki? Cyangombwa nuko yarabatije abantu barakura mu mwuka nabo babagabo. Nguwo. He refused to be given a title and sent those who are coming from school to be given a leadership, and he stood and he was read by his sons. Let's not fight for ngo ntimwanyise apote ndi uzunyita Gitwaza Paul Sefini birambagi. Just call me my name, Paul Gitwaza. That is enough for me. Icyo kirahagije. That is enough for me. Yego ubinyise apotre ntacyo byantu wari utabinyise sinarara umutsi ngo shangu ntiyanyise. If you don't call me, I will not lose my sleep over it, but if you call me, that's well. Ibyo bizadufasha kumenya uwo dukorera. That will help us to know who we serve. Ugira ngo Yesu ahagurutse bagahura na Petero na yavuga ngo indumwa Pete, ugira ngo Yesu niko yamwita Simo. Do you think Simo uraho? Do you think if Jesus meet Peter will call Apostle Peter, or you just call him Simon? Ngo Yeremiya we nakomenya utaravuka. Jeremiah. Kugira umuhanuzi ariko ndi yatangiye nk'umuhanuzi Yeremiya. Tufite amazina yacu. Ibyo ni ibindi. Mureke tugumane amazina yacu. Let's remain with our own names. Bwana sifiwe. Praise Jesus. Uwo mbabaje haba kuri televiziyo haba ambabarire. Ariko kwa kugira ngo tumenye ko ibyo dupfa ntacyo bivuze.